What do you mean koye form ma me de wo de be ye gatem e ye period afia wo ya panyin a me susu me ya me panyin enkrofo se adamfo wontimi mfa nche yes nne adamfo na na yetikuro mu ne hu se adamfo pa ne Miss Bell ma be kasa papa sasa no me nkan wasem. Next question. I didn't hear. Because I don't owe you an explanation on him. If you ain't me know dia or media. And you media. Next question. What total? Next question. Next question. Next question. E be yanko form myself. The way open nipa obi men. Obi men onim the way I would say. When Miss Bell di agro. Anya some about 20. NTDN. Next odi for. NTDN me do for NTDN. If you odi for. NTDN. If I don't come kwase ase we aduane media we ni asembia. Me say madam next question. Tobo. Nkom shebi ba. O sofo bi nkom sheba na no. Se obeye sofo. Uji sa asem ni tu. I go Bible school from 2011. Every na na abeka se me sofo. So be sofo. Why you have it? Was it ma we bia no ai. Me yes sofo na me yes sofo. Na go Bible school me I dey ni 31st of July 2011. And then I me yes sofo. Wo ba happy for one say me yes sofo. One day that. Me tell say we Bible school that time. And me call Bible we Bible school that's all. Me call Bible school say me dey be there. Happy so no me call Bible school say me dey so kotia. I don't know. Asem si anya abotere. We Bible school and just so I say me call Bible school say me dey twetwe kotia na. Do what person dey there? Me dey back man lotto numbers. What am I lotto numbers? Say no I dey bin sikro madana. Efia enti say would you trace a soften commission why ade anya commission ya tisem na nse wo kan se beto odwa last year so wo maame usuban bi a we ya this year ubewu na wo maame nso bewu ye na ya tiase what is ase o mo ka se bewu last year enti ensi den na wo ye memfo say na wo sidwune ye say commission bi ba memfo ma no me 1 million followers. We the 1 million followers. Me I found him ade bia won eya na was nka men comfort winim tornado. O de to me ka yeah enkofa ball me gufia maxia what you say am be ya praha yeah enkofa ball ne den em sa me gua ma ye hafi what you say ya praha etina se afie se na se don unya adamfo sa biem o dwene wo ho me mieni madam bia so nim say me my best friend any me mien kwabna ono aso da manage me adamfo ba adamfo ko de bia ya ne ko ne he den wo ba wono aso so no ko a onye endorsement contract adamfo nye scout okay sana mfufo no mafi mabrabo mu kono da be na hu se me ma ye video wo mu fie se eh me ti aso me se fie uko YouTube video ni nya fie ana no mo ye den o mo ye no obi si o medi waduane e me no mo nsa e me fa bi nko fie no so ye otipa ye on enye mi tipa we go dey ha so we dey me manage ya ha dey me manage dey ha bi e ni wa mi ntimi dey ha me cry na nsenya sametene ba bia kokese samene ha me so ada o ma no me nenye because I saw for bebre no mi bebre mi apete. O aka mo bi simisa so no mi no. Manu bi mejai. Wajai. Na se mi ameka. Sa. Ri na me no mpa mejai. Tramo ni ade na no bi. Tramo me no. Uni mo san so no. Me no mo nsa. O ntan sa de o no. Me da so no. Se nya ene illegal. Black label me no nsa fo. Me nsa me no. Me kore bi dotire because me no double black. Aha. Eno so de we me dey ametwa. Enu me na ye fiade. Me cry dey. Akonfo be wi awo. China mo sese. Ze papa si ebo sesa. Nti bi twa bi.